ikipe ya APR imanuye rutahizamu, imanuye umukinnyi uhataniye ibihembo by'umukinnyi watsinze igitego cyiza ku isi. Ibyo bintu mwabyumvishe neza. Ikipe ya APR yaguze umukinnyi, yasinyishije rutahizamu uri mu bahatanira igihembo cya FIFA cy'umukinnyi watsinze igitego cyiza, ahataniyemo n'abakinnyi benshi batandukanye barimo Alejandro Garnacho w'ikipe ya Manchester United n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko dore igitego. Ayayayaya, uyu mukinnyi ikipe ya APR iguze nkuko nemo babwiye bamwita Denis Omedi, myaka 30 y'amavuko niyo afite. Akina ikipe ya Kitara FC, imyaka ye iyo ntimwite ku myaka, afite imyaka myinshi ngo nta kintu azakora. Uyu mukinnyi champion ishize yari second top scorer kuko yatsinze ibitego 16, mu gihe umuvandimwe wa mbere yatsinze ibitego 18. Urumva yamurushije ibitego bibiri, ariko ikipe ya APR iguze rutahizamu pe, iguze rutahizamu. Wenda ashobora kumuzana bikanga, ariko iguze rutahizamu muzima cyane. Mbere yuko tubyinjiramo details zose, mwanze mukande subscribe. Ikipe ya APR ahangaha niguze rutahizamu, rutahizamu muzima cyane. Mwanze mutubwire muri comment abafana b'ikipe ya APR y'urutahizamu murumva atarusha ibigwi aho bita ba Victor Mboma Chukwuemeka batutaza aho bakinnye na ba Mamadou Sy bakira abana bataragira ibintu bakora muri kariyeri zabo zo gukina umupira w'amaguru. Ikipe ya APR yere yaguze ugabona ko nta kirimo, ariko irarebye iravuga ati rwose ku isoko abakinnyi bahari uwo tugomba gusinyisha akadukina ku mwanya wa attack no bita Denis Omedi. Ayayayaya, ari ibishoboka rwose. Abantu muze kujya kuri YouTube nandikamo Denis Omedi, ako ka video k'icyo gitego niko karibuze muri video za mbere, basanga katamara n'amasegonda 30 cyangwa 40, ariko ayayayaya, igitego kitabaho rwose. Uyu musore yatsinze. Nawe tekereza igitego kiri mu bitego mu bakinnyi bose bakina ku isi, ma champion yose debo umukinnyi uri mu bakinnyi hataniye igitego cyiza. Ronaldo ntarimo, Messi ntarimo, harimo bita Alejandro Garnacho, uyu musore bita Denis Omedi, umugande hatari. Ikipe ya APR amaze kugenda yibikaho. Ikindi kintu nshaka ko tuganira, ikipe ya APR ubwigize ba rutahizamu 3 kandi igomba kugira abisezerera. Ndashaka kubabaza nk'abafana b'ikipe ya APR, yabo uwo bita Victor Mboma Chukwuemeka n'umuvandimwe bita Mamadou Sy, abo bakinnyi yagomba kuvamo umwe ugenda. Ese wowe ubona ninde ukwiriye kugenda? Urebye, ese ni Victor Mboma Chukwuemeka wabaye second top scorer cyangwa top scorer bitewe n'uburyo waje mu top scorers ko baje ari babiri muri champion ishize utaragira icyo akora muri champion, cyangwa ni Mamadou Sy waje muri champion ejo bundi utaragira n'icyo akora? Ubona rinde wasezerera ari wowe usezera? Ubona rinde ukwiriye kugenda hagati y'abasore babiri kugira ngo bahe umwanya wo bita Denis Omedi? Ikindi kintu kigomba gutuma ikipe ya APR yirukana bazamuwe, kuko APR ntabwo izagira abakinnyi 3 ku mwanya umwe, noneho bose ugasanga babiri nta n'ikintu na kimwe batanga. Igomba kugira uwisezerera kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Bayita APR nyimukandagira. Ayayaya, amatransfer yose yakoze rwose. Ahangaha narebye statistique navuga ati ahangaha iguze umukinnyi pe, iguze umukinnyi ufite izina kandi ufite n'ibigwi, mu bakinnyi bari kwifuzwa n'amakipe menshi. Ibyo ngibyo wenda nubwo utabishingiraho, hari igihe babikoresha nk'iturufu kugira ngo ikipe izana amafaranga menshi cyangwa itimutwara. Ariko ibinyamakuru cyara mu gihugu cya Uganda byahoraga bimu breaking bivuga ati yagiye muri Iraq, yagiye muri Iran, muri za Kazakhstan, ariko oya, APR yamwibitseho nyamukandagira mu kibuga kikarasiki, yamaze kugenda imwibikaho uyu